السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. من مدة ما نزّلتش فيديو، الحمد لله اليوم راني راجعة بإذن الله. في هذا اليوم حبيت نتكلم على واحد السؤال دايمًا يجيني من عند les collègues les assistantes maternelles agréées que ce soit sur les réseaux sociaux ولا في الواقع. dernièrement تلاقيت البارح une assistante maternelle dans mon secteur وعطاتني هذا السؤال. السؤال هو ديما c'est quoi votre tarif journalier ou bien c'est quoi votre tarif d'horaire. الجواب تاعي دائما انه انا ما عنديش un tarif d'horaire fixé pour tous les contrats. علاش؟ لانه contrat avec un enfant تاع 10 سوايع مش كيما un contrat avec notre enfant qui vient 35 heures par semaine. عندي حاجتين حابة نهضر عليهم اللي هما الحاجة الأولى هو en tant qu'une assistante maternelle agréée ما عندناش un tarif محدد من عند باج امبلوا. عندنا tarif أدنى ولا tarif minimum. ما لازمش une assistante maternelle إنه تحدد له tarif d'horaire يكون أدنى من هذا السعر. عندنا 2,79 € pour la région hors Moselle-Alsace et 2,74 € pour la région Moselle-Alsace. معناتها comme je suis une assistante maternelle, je peux pas fixer un tarif d'horaire par exemple de 2,50 € par heure. Par contre, je peux plus de 2,79 € et plus de 2,74 €. ولكن عندنا un forfait journalier ولا un plafond journalier اللي لازم ما نزيدوش عليه. علاش لازم ما نزيدوش عليه؟ لأنه les parents employeurs لازم يعطيو l'assistante maternelle un forfait journalier. S'ils dépassent ce forfait, ils peuvent pas bénéficier de la CMG اللي تجيه من عند la CAF. Du coup عندنا حد أدنى محدد ولكن ما عندناش un maximum. والماكسيموم هذا ما لازمش نديباسيوه. كيفاش نحدد انا الساعه تاع لو تاريف d'horaire؟ انه نشوف حسب الكونترا. par exemple j'ai une proposition avec un enfant qui vient 18 heures par semaine, 6 heures par jour. Je vais diviser le plafond journalier de la CAF ou du page emploi sur le nombre d'heures. Là par exemple عندي 45 € net pour hors Alsace-Moselle. كما قلت عندي 45 € pour la région hors Alsace-Moselle et عندي 44,25 € pour la région Alsace et Moselle. Si j'ai une proposition de 8 heures, je vais diviser le forfait journalier ou le plafond journalier par exemple 45 € sur 8 heures. وهذا الرقم اللي نلقاوه هو le tarif d'horaire اللي أنا نقدر نحدد فيه les parents. هنا j'avais une réponse من عند l'assistante maternelle اللي سألتني. قالت لي écoute, parce qu'il y a des quartiers on peut pas par exemple on peut pas demander plus de 3,50 € par heure, sinon il accepte pas les parents. أنا تفاجأت حقيقة من هذا الجواب تاعها لأنه le tarif il est pas fixé par secteur. كل assistante maternelle هي حرة في تحديد le tarif d'horaire تاعها. نأكد إنه كل أسيستانت ماترنال هي حرة في تحديد سعر الساعة اللي تحب تخدم به هي. إذا كانت هي elle est d'accord ou le parent il est d'accord. علاش notre assistante maternelle تقولها non il faut que tu fixes un tarif d'horaire يكون نفسه في هذيك السيكتور؟ لا، احنا هنا مش راح نخمو على le parent. Le parent il a déjà le droit de la CMG. Tous les parents, le maximum des parents, ils ont le droit de la CMG. يعني في آخر الشهر c'est la CAF qui va prendre en compte avec la différence. Ils vont payer معناتها مش حاجة كبيرة يعني ils vont payer juste une différence. Là exemple عندك un contrat d'un périscolaire. Si tu fixes un tarif d'horaire 3,50 € avec un contrat périscolaire de 7 heures par semaine ou 8 heures par semaine, à la fin du mois tu gagnes rien. حاجة أخرى حبيت نتكلم عليها هي il faut penser لازم نفكروا على لا retraite. لأنه إذا رانا في كل شهر on gagne 100 € ولا 200 € par contrat, est-ce qu'on va cotiser pour notre retraite ou non؟
لا، هنا النقطة لازم نخمو فهم مليح، لأنه إذا خدمنا عمر كامل سوا ديزون رانا نخدمو، ولكن نهار كي نجيو راح نهزو لا روتريت راح نتفاجئوا، لأنه مش راح نلقاو une cotisation كبيرة، راح نلقاو quelques centimes dans notre caisse à cotiser. على بالها نقولكم دائما فكروا مليح، le métier d'assistante maternelle c'est un vrai métier. C'est pas parce que رانا في الدار معناتها c'est pas un métier. C'est vrai c'est un métier, mais le problème c'est qu'il est pas valorisé. أول حاجة لازم حنا on valorise notre travail باش الطرف الآخر يفالوريز aussi notre travail. راكم عارفين بلي كاين des assistantes maternelles qui touchent 3000 euros par mois ou non? Il y a des assistantes maternelles, sont des collègues, avec 4 contrats, à la fin du mois, ils gagnent 3000 euros par mois. علاش؟ لأنهم le jour de premier entretien avec le parent حطوا العاطفة à côté وعارفين بلي هذا c'est un travail، هذا عمل، مش رانا نتمسخروا. عندنا des charges à payer à la fin du mois، عندنا des locations، عندنا plein de charges à payer à la fin du mois. معناتها si je gagne avec un parent 100 euros 200 euros par mois، رانا مش راح نكملو le mois le 10 du mois prochain on va être en découvert في le compte bancaire تاعنا حنا، وهذه الحاجة نتمناها لحتى شخص. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، تكونوا عرفتوا كيفاش الطريقة اللي نحسب بها لو تاريف دوغير اللي نخدم به انا. واي وحده يكون عندها سؤال نيزيتي با تبعت لي تكتب لي ان كومونتير، وان شاء الله سواء نجاوب عليه على فيديو يكون قصير ولا في الكومونتير تو سويت، معناتها دائما اني نكون نقرا لي كومونتير. وما تنساوش الاشتراك في القناة حتى ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات القادمة، وباذن الله تستفادوا منهم.